आइस ने आइसक्रीम खाओगे खाता है ये कितना है आइसक्रीम कितना आइसक्रीम 10 रुपए 10 रुपया हाँ क्रीम क्रीम मिठाई है हाँ बहुत मिठाई है बहुत मिठाई है सस्ती का बहुत बहुत मीठा हैนี่เราจะไปดีให้ฉันคอมเมนต์เราใครไปดี 来小 comment ขึ้นจ้าสิเราไปดีทอกชุกค่ะนะบอกกองเดตาบุดีฮะวุ้ยเดี๋ยวต้องสลังกันนะบ้านนักศึกษามานี่บ้านนี่นัสติกะแต่ใครชนะสิกะ10 টাকা দাও না রাখিস না karena dari apa habe ane ko pernah rusala habe nai bedi ane umaro bai ko subscriber ba basenya khonongo baseni video do toma samu so sagra de ka like do bedi pho phơi yak ang bro na nhớ roi tongo roi tongo ke share khai di cho to nung lai ni ja share khai khai de ba นี่นี่บ่ลองกองกูบ่เล่นนี่noใส่ดอกสิก็ ani no sai นี่ ya บ่ใส่อ่ะบ้านเราบาจาร์หาบ่หาบ่เดสสิก็ tini bazar le ta si solai tongo ba phai bi ni ขายไปนี่กันบ่นี่คัสตอมาสิขายไปyaคนคัสตอมาขายจังไว้ขายจังไว้เยอะเลยสิก็เลยสิเด้เลยถ้าเจอบ่ติน้องนะมาน้องพุ่นสิก็ดานี่นี่ก็ตรงไหนนี่ตัวกว่าไหนถงละฮะสไลด์ภาษานี่บ่จีนี่จอมาเตียเขาจังฮะจอมาเตียฉันก็ทิ้งไปแล้วทิ้งเนาะยอมไม่ทิ้งทับผู้ชุมละเดี๋ยวซ้อเจ็บแต่กะรถเขาang lahat ano sa di ko ano sa di ano siya kumaan siya di ko kalma mali bay mga payo dia sa ko ano sa ito man ka kaya daw nila para din na para ko ko saya do nang napapalasa miya niya mo pa pa na di bazar ta sini nas pa di bazar. Mia pai phe bai de, kelai sioro na.